de apadang de kan ga de support we're clapping for makal kwal lana makal kwal kan boktul fi yalta law and they love it woman be kalam de lana padang there na the shakal bu maltani lakin shakal mai wasal lawman they want people to kill each other somewhere lakin shakal mai wasal lawman. It was not too long ago when they were clapping for Riek Bim governor Riek Bim to Benteu Wale Riek Bim. Now woman ga di chitim Salva Kiir apadang ga di chitim Salva Kiir mayadit Rais Salva Kiir mayadit apadang ga di chitimu apadang minu grubat kutar woman ga di tam they are accusing those groups wad minum da Salva Kiir mayadit that Salva Kiir indo yet pi mushakal ta bimnam Salva Kiir indo yet pi mushakal ta bimnam da kalam ta apadang umbare were clapping for Salva Kiir okay Salva Kiir kan boktul final tanin when Salva Kiir were killing Yalta Nuer filaw apadang kan gadamal clapping da yadu tawil hukuma yadu tawil asa hukuma yadu bigo guser apadang galzado da Salva Kiir mayadit has a hand in this le Nana Salva Kiir into plan of finishing apadang Salva Kiir there in time in apadang the kutta achal Salva Kiir to eliminate apadang the wife they kedif kaman they kedif dang they kedif Salva Kiir wagi ma apadang mie no kan ma fi Salva Kiir fi Junub Sudan apadang de kan talo dinu the mon chulu go kan batala dina apadang kan ma bosal lenwer kulukul shuluk brau bas yo kan batala dina fadang kalama padang disa gade kalama lele de kalam Salva Kiir mayadit Salva Kiir gade amal difa lawman Salva Kiir biga slave tawman Salva Kiir become a slave for afadang bakalamo yalbas afadang bam je perej mushakal o Salva Kiir ji shakal afadang bam je perej mushakal o bargazal ji shakal bakalam zed bas ma fiya jatane kalam zed bas da mega to apadang zed batana wonono moko namalu kef yela Salva Kiir biga captive ba apadang mindu waje aya da apadang galo Salva Kiir ba amalo chekala Salva Kiir chakal mai chuluk de kulu de kalama apadang so kalamal bugulu de Salva Kiir ino intention to finish apadang de kedef lana no kan ma fi Salva Kiir afadang kan ma be jaraf kalamarad da shuluk afadang ma gad ma na fi afadang gad ma shuluk fi Sudan al-Gadim lewman ma jarabu gabal gade lewman ma jarabu kit tahbut tamam numeri tamam sadiq al-madi tamam suradab tamam merbashir tamam nazo kullu razun bi Sudan kulum le afadang did not try to invade or to claim Shalaland le kalam da asal min Salva Kiir so Salva Kiir da ma du batagum Salva Kiir da robuna batagum mushakal batagum gatir lo kan ma fi Salva Kiir Nuer kan ma bo sal fi kalam de chul go kan ba mal kalam de chul go kan bok tula fadang de kulu min daman min 2007 2006 2008 utum kan ma bo sal fi male tum na ta mushakal na ta pataj mushakal. Now, accuse number 2, de Barkazal, Denga Barkazal. Woman got the term by Denga Barkazal, that Denga Barkazal into Kuta. Denga Barkazal have a planning of finishing Apadang so they will make deal with Nuer. Denga Barkazal into Kuta, Ashana Padang, Tulukulu, Ubarka, Denga Barkazal, Bamal Salam Manuer. Ila Raz, but Apadang, Nuer Bashilo. Denga Barkazal lo ma fi Denga Barkazal kan Nuer ta min afadang de mina lebno 13 kan ma fi ay banado afadang de Denga Barkazal
yo jabu mutanga nyor ashani amal difa le Nuer le denga al katal Nuer fi Juba de denga fadang yo katal Nuer fi Juba fi 2013 de denga fadang ma denga bur denga fadang ma denga bur yo katal Nuer fi 2013 ma denga bargazal ma bar buyuta Nuer fi Juba denga bargazal ma indo ay machila ma Nuer de denga fadang kalam da 1991 de da fadang mabur kalam ba 1991 Salva Kiir lebis kake ogal what happened in 1991 will never happen again kalam de Salva Kiir galu sabah fi yom komsajer ukit katal Nuer kalas ukit Nuer denga katal kalas fi Juba Salva Kiir jabara lebis kake ogal what happened in 1991 will never happen again de mutanganyor min bargazal mutanganyor min bargazal hawalad bata malwal ya jamal difal denga fadam ashan titam denga bargazal lele za denga bargazal into intention of eliminating afadang so they will have a peace agreement signed between them manuel unwer shila raza denga fadang elwen nyin de kedef lo ma fi denga bargazal kan denga fadang de min bur utuma gari che bur ma gari chakal panru ma gari chakal ding chol ma gari chakal utum nas kawet utum gada male jirem do kulu be sum da bargazal isum da Salva Kiir o Salva Kiir ji bargazal akiz number 3 direct bim wale nuerawe el baktul fi gabila bataw nuerawe min wuket de kulu doctor ngwen mentul kan gada amal difale denga bashil bagar bata Nuer ila Nuer lo mashi ja bagar ta denga doctor ngwen mentul baje barja bagar ta denga doctor ngwen mentul baje barja bagar ta denga nafsu kazala min mariyak bimja denga committing crime uriyak bim gada sala gada ade Nuer bugul le Nuer mata bay nazel so riyak bim mutu manadu nyagada le riyak bim marat akizin riyak bim marat chatay bakalam lasal biyam nam utum kaltanin utum denga fada utum ma nafain utum nad ma kwesin nad zede mufrudu man ma ygot fi jamnas lana zola gada malagaje kwezi tuma barabu kulokol riyak bim de lo man kan shagalin muchuro bata Nuer lo man kan shagalin muchuro ta Nuer min wukit bata doctor ngwen mitwil panru de kan arago kulu kan arago de mal ta ijrem de mal boktul yal ta Nuer fi kol balad mal boktul tujar bata Nuer fi kol balad tujar bata Nuer beji bisiga bamsugu barego boktulu ba maluke nas gadi water zede bas binti wina biyam dam mamiyam nas gadi water de denga yo boktul view and those governor min Juba bogolam go protect denga they've been protecting denga afadang de bata panru de bata ruwang de for many years ila sa tumbe ji bara lele that's deriak bim marat beganya gat Akiz number 4 division 4 that division 4 chatay division 4 yo katal na zumbari hey ngo jama ko jene en jam le utumo bare bana jazade division 4 lo marda lele de division 4 lo riyak bim marat u division 4 marat ukuma ta juba waga bata denga de asma ko lambe kwes division 4 mariyak bim de wale de umay denga benti Nuer da benti lo man marat Nuer da benti lo man rafa ya de mun ukuma de ba waga ta wale ukuma de wagi be Nuer da benti Nuer da benti ashan bulle ashan tutkew ashan ngwen minfil ukuma de ma wagi be denga ukuma de ma wagi be joltan ukuma da ma wagi be mulunga wanem dak ukuma da ma wagi be kwal manyang ma wagi be pol nang ma wagi be akolkor ukuma da wagi be bentiu ma mara diom white bentiu bien du mushro ta denga
لانه من بقول من داير سلام لانه من بقول من داير سلام لا يتم داين كاتم ناس ما نافعين كيف داين كافة دانا utum nas ma na fain kan ishilu da yanka fada na ishilu fi gaba ko na ayuanat fi gaba o jiblena nas fi malta ne lana zole ma bagbal galat bataw zole ma bagbal galat bataw when you don't accept your problem when you don't sit down and say that you know what I may be wrong this time you know when someone you know when rajil yقول انا كلتان مو ده شانه زول بطل it is all quest اي راجل اللي بقول انا كلتان راجل اللي بقول كل ما ده فلان ده معانا ويت بارو ده مشكله ده كله ده انت ما راجل you just got used of using people you've been using people اسم ده بترول بضربوا دول صدموا مع دول ده بكلامه يلا لكن الناس بيجا تعبانين بكلام ده ناس بيجا تعبانين بكلام ما فدان ده ناس بيجا تعبانين بكلام ما فدان نوير الغاد في حكومه شلوغ الغاد في حكومه ناس كله بيجا تعبانين بكلام ما فدان ده افدان ما بكل الناس ياكرا افدان البقتل في ناس بتوع حكومه نوير الغاد مو حكومه شلوغ الغاد مو حكومه يوت بقتل فيه قال ما بسالو لانه زد قاعد في افدان زي ده يعني والله مشاكل تاني قالوا نمر 5 اللي تامو ده قال ده lack of weapon ما في weapon ومن ما عنده أسلحة حكومة ما بدي أسلحة لأمن we have a manpower but ما عندنا equipment ناس قاعد كلام ده يال سكارن زاغت ده تسلا ما في بلتا بانرو ده يدان نو ليو بانرو ده يا تسلا ما في افدا ان كله isi bendiu de kan gada mun shinu buguru ta oyal ma cholton isi bendiu ma cholton kan gada mun shinu buguru ta oyal kan gada sala padang be sala fe adu bita go biga ketir adu bita zo lo biga ketir sala da ma chakal tane adu bita zo lo biga ketir you making enemy every minute you making enemy instead of friendship. Why do you think America love is all over the world making friendship? America, the best government in the world, a strong military in the world. Agwo jesh fi dunia. Le woman got to be friendship. Le woman got to be na shana kuna kwan. America got amala laga ma dollar kutar le. Lana shana du bita ma yakun ketir. Adu bita lo biga ketir. Sila da ma shagal tan. Sila da ma in fayda tan. Da du bita fa da ngo biga ketir. Is your enemy. You making enemy. Kuliyom te kadamala do jirit. Kuliyom te kadamala do jirit. Shuf olan magwalek. Olan magwalek. Wana. Anona kan wa gabin makum. Shulu kulu magwalek. Dictor kun. Ana yokan media bro hukuma social media ne de. Fi shatlara sana alfat. Shahar 4. Shatlara shahar 5 shahar 5 shahar 6 shahar 7. شاتمانيا انا يو كان جوه كبير بتاعكم في السوشيال ميديا هنا ليه انا ثلاث منكم انتم سال يوم واحد ليه دكتوركم طلع ده كلام نوير 6 اللي قتلوه في ملكال 6 نوير اللي قتلوه في ملكال ناس بتوع حكومه كلام نوير اللي قتلوه في ملكال نوير بتوع حكومه انتم شال نوير من ملكال بمشكله دادم عشان يشيل اكل هناك ودوات لمواطن الفضل البسيط نوير وكده من وصل لهناك وانتم قتلوا من نوير بتاع حكومه نوير القاعد مع حكومه وانتم قتل نوير ديل نوير القاعد حكومه ما قال اي حاجه لانه من قاعد يكوب انا يو جابره انا I defended the right انا بقول لا وانتم ما فدان وانتم ما بقتلوا نوير ما ضربوا نوير بطيارات القاعد في غابه في بيوتهم في الواكات ويجي يقتلوا نوير القاعد في مدينه زادو كلامنا ما بيجي ناس وصل لول جابره قال شنو قال يا دكتور كون ما تكلم في كلام ده شنو قال في يونس ده تابله فغنامم قالوا من ده هذا دانا عشان نسكت كلام ده لا يطلع دينكم لو تم كان جابره يوم داك وتم قال
We condemn the killing of sick Nuer. We condemn the killing of sick Nuer. Nuer kan ma buktulu. Kan ma inda na mishkila lele. Lakini utum amal shukul glada blana ma bugulu lekum utum kaltanin. Ma bugulu lekum utum kaltanin. Tum bamufuk the world de gonja. Ola inde chulta na ma chafu kadnari on white. Chulta na ma chafu kadnari on white. Ma chuna askere white beta afadang fi chekala. Ola nyo gadi chilu fi lich. Ola nyo chalu fi toin bargazal. Ola nyo chalu fi warajuba. Agwalek de. Yo defend it. Alinile. Utum amal shunu. Utum mishi malakal utum ngadamal agara le farami. The general farami fi malakal. You have no respect to him. Utum mishi katal shuluk zadu malakal. Shuluk zadu malakal. Zul gadu fi suk bitaw darabu. Ola ngadi shakal maadu bitakum. Tanu utum mishi katal salada nafar. Fi bisho da kandi. Fi inside. Ola ngadi shakal maadu bitakum utum baktul bishuluk. Ya kwanu utum nas da juno. Utum nas bada juno utum nas ta farang. Utum nas bada juno. Ela now you are accusing Riek Bim ma Division 4 o Salva Kiir o Bargazal. No. Adu bitakum biga katir. Salva Kiir da adu bitakum. Bargazal da adu bitakum. Belisan bitakum da yoga di jib hadadal kulum. Lisan bitakum da arfin ma kwez. Lisan bitafadang ma bukula aje kwez. Ma bahari baje kwez. De tadit o yolinde na o yol le biga mishkila kabir legum. O yol le utum biga glada bin utum shubu yalle. That's ukuma bechakal shukul bitakum kulayom. Ukuma will just focus on you. Bakalam oyal. Bakalam oyal. Tumbuktul nas bakalam oyal. Ukuma is good. No. The man sila yo mind kumide kum sila kulum. Ma fi sila ma fi bijwa fadang. Da du bitakum yo biga gatir. When I do brazol kun katir. When your enemy become more than your friend, this is what will happen. When your enemy become more than your friend, you better make friendship than making enemy. That's why America and Israel, they're making friendship. They're making friendship. They're making friendship. Lan adu betak mai kun katir. Adu betak mai kun katir. After adu betak biga kombatareba. Kombatareba. Kom kan be gri. Asa biga wasal letareba. Biga katir adu betak. Therefore, you blame yourself. Ulisa utumbuchu bajat batal katir. Arad betaw ni poptal paadu kulu fina tan baral fi utum baral fi rabi jutkan. Ma yamda shub lisan betaw malafin le. Tum gadi shitum shuluk ma Nuer lagat fi unimis. Da unimis da bakfelo. Shuluk biga glada bakalam unimis. Uman baktul nas uman bijiri fi unimis. Da kedib kulu. Asa umuju utum gadi pedi fi unimis asa de. Umbaru tum jera fi unimis kulu. Tum jera fi unimis kulu. Leti jiri fi unimis. Utum gal unimis ma kwes. Lisan batagum de afin. Lisan batagum de media batagum manadu jeng na media batagum media de. Lo ma karabo. Lo ma wagabu lo denga kulu ma jabara denga fatang gal. Aje bandaru media de media batagum lo yak ma dingchol. De ma batagum kulu. If you don't distance yourself min media de. Media banadu jeng da fatang media de. Media de yo baktulkum. Media mindu malum. Media that doesn't have knowledge, information, mavi, they don't talk to nobody. Then women be the barabat bekel kidif. The umbar woman kill. Faromi marit fi malakal. Faromi amal kide. Faromi meshi misika walata denga between Peshoda and Mawen. Uda kidif kulu. Kidif. Ubachua agbalak bani kuman fi malakal. Bachua bakalam zede agbalak bani kuman fi malakal. Agbalak bani kuman fi malakal. Malakal le babdal faadu biduna fadang. The lisan batoman was kande fi denga fadang de lo denga fadang ma wogi media de denga fadang lo ma bisi media de lo ngong lo yak ma dingchol nas buta mushakal landa ngong lo yak ma dingchol yo nas ta mushakal umonyo bil look beji braw bas min panru ubedekal fi denga fadang ashane kalam fare fi dutta Nuer tamayom ta bandanga de nyagat nas kulu Nuer kulu gat hukum de kalam da bil luga de kalam fi wen. Bil luga de kalam fi denga fadang media. Kalam da bil lug de yo buktul denga panru. Fi kalam denga fadang media de. So tum denga fadang. Ashan talga salam. Lazim media de se bula ngong la yak.
ma dingjol lo man yo de remote karu man remote ida shub le nas bita rang ma gade kalamun ma su lo gade kalam ta rang le la nas bita rang ma baji bi media zare nas bita rang mutahalimin dan ga bita rang de abiya lang nas mutahalimin nas mustaqabin ma gade ji bi media zare la na media de boktul nas zul banaru wil son lole de zul mutaasif zul maindo talim shala primary one maindo primary one ma fi o gale bandi jeng da afada an North America zul banaru mutak de zul ben zul mukallaf zul wam zul mabaruf gani zuwen ata lo shagala ne shagalu da de matak ma bodar shil musadat ma bodar shilu bam shelena ana mishi malakal ana mishi wen mishi bitak malakal yo jirima na da kulma wala du malakal na da kulma wala du malakal mishi bitak malakal al fi ngong la ya de yo jirima ma da mal wala du ta fiyo na da kulma wala de na de chulu fi fo jirit mishi bitak malakal bas yo bajib jirima kabir nazal boktulkum de jeng da fadang media de jeng da fadang media de لو ما بيجري منه الراس بتاعهم بعض الفاضي كله انا قاعد اتكلم في الميديا we respond to them وتم يشوف ناس دانغا فدان مالتا ناس المذاكرين دانغا فدان لين ده تروكو نكلم ده انا قاعد ارد كلام بتاعهم انا قاعد ارد كذب بتاعهم في ضد نوير في ضد شلوك ناس قاعدين في حكومه وهم ما قاعد يترم ناس هم لسه بقتل في ناس الى ومن بدي شجع كلام البقتلون هذا بكلامه في واتساب كلام البقتلون اللي قاعد في حكومه ونشلو اللي قاعد في حكومه بكلامه في واتساب لو قتلوا شلو ده خلاص يلا ومن بدي في لابد يوم من ده لا ده نوير يو قتل شلو وده دانغا يو كان قتل شلو انا قبيله كبير زي ده كينغدم انا ما بعرف ده منو قتل انا we don't know who kill us وكنوير يوم ده انا قاعد شغال مع نوير قلنا يوم واحد دانغا يو قتل انا وكده انا قاعد شغال مع نوير من مجند من وين ده have you ever say that they dang yo back to lana manana baru dumunu ka re shagal mana so anana baru ta ma de dang fa dang yo ka lana na yelo mun bi baraka la de nuer ومن بكلام كلامنا في واتساب وجي يقولوا عملوا دفاع كذب دفاع بدا كذب في جيان دا فدا وانتم شوف ناس بقول شنو هو رسفان ولو انا نعمل رسفان شكله ما بكون سوا كلام ما بكون سوا ده ناس قاعد يتكلم نبقى معلوم بالانفورميشن الجوا انفورميشن البرا ناس دل قاعد يتكلم ساكت زولتان هم عمل تلفون زولتان في جوهيلا ده كلام تاع جوهيلا هم قاعد يتكلم فلان كلام كده وانتوا عارف في جنوب السودان كلام تاع هيلا ده كتير فلان قال كده فلان قال سبين فلان قال كده فلان قال كده كلام ما في واقعي كلام فلان قال كده فلان قالوا ده كلام ما في واقعي ده كلام بتاعنا انا جنوبين كتير في بيوت بتاعنا وده running that media بكلام فلان قال كده بدون accurate ده information بدون accurate information ده running media باسم بتاع فدان كله بدلوا من يعمل media باسم بتاعهم ده أصلا مكتوب ما مكتوب شيلوك ده مكتوب دكتور كوين ده بتاعي باسم بتاعي اسم بتاعي لازم في government name دكتور كوين لو من ما بعمل media باسم بتاعهم why they caring of fadang name why they caring of fadang name utum dang of fadang ma lew to ma sal ya lel de lew utum ma ba mal media ba sa matakum la na ya ja umun bugulu na de umun ga de masala fadang whether you like it or not umun ga de masala fadang ulo mut bitaw ja baji la fadang kulo mut bita kalam ta umun de la na kalam ga de kalam media de binta bisla kalam ga de kalam media de binta bisla fi junuf ده ما كلام زايد اي كلام بيقولوا في انديا ده بينتهي في جنوب السودان بس لا سو اي جو من قالوا في الميديا بتاعهم ده حاجه بابا جا فدان كله ليه من مو بعمل الميديا باسام تام واي ده كارين افدان في راس بتاعهم بكذف افدان الكبير عنده ناس متعلمين سجمانين يوم اسق افدان في ميديا بدون تعليم بدون معلوم بدون اي حاجه مشكلة تعرف دان ده مشكلة تعرف دان أدو بتاعهم بيجا كتير
adu bitakum biga katir وناس بقت أتا حكومة سلفا كير بقى تعبان منكم بقى تعبان من مشاغل بتاعكم حكومة دا جنوب بقى تعبان دا يومبار مشاغل قاعد أصل لده حكومة بسكت لا أنا مشاغل بتاعهم بقى كتير حكومة دا جنوب سودان داير ليه قاعد أعمل سلام مع شلوك ليه قاعد أعمل سلام مع نوير لا أنا مشاغل لو بقى كتير ما كويس لحكومة لزول إلا أنتم قاعد برتك سلام بدا حكومة أنتم قاعد برتك سلام بدا حكومة أفدا قاعد برتك سلام بدا حكومة ناس عمل سلام حكومة وانتم مقتل فيهم عشان ناس فرتك هذا الناس المادم با ناس المادة لله في بيمنام ماشي ل 300 ده correct number ولسه زاد مو ماشي فوق لا انا ما في مستشفى حكومة ما بشيلكم في جوبا حكومة بقى تعبان منكم حكومة ما بشيل دول بتاعكم في جوبا في مستشفى خالص لأن حكومة بقى تعبان حكومة ما بقيت مشاغلة حكومة قاعد يجرب عشان يجيب سلام بين الناس لكن انتم دانقالين لو انتم قاعد تفرق ناس حكومة ما بشيل من ما الناس ضربوه قبل ناس شاغل في بيمنام انتم شاف طيارة الحكومة شال دول واحد مع وقت بتاعهم ايان دول ضربوه بتلقى شالوه في جوبا ما في سلفا كير ما بشيل كله الفي ناظر حكومة جاي ده ما في الفي اكل جابوا ما في الفي مويه جابوا ما في ليه سلفا كير ما بيجيب ناس لا سلفا كير بقى تعبان بمشاغل بتاعهم سلفا كير بقى تعبان بمشاغل بتاعهم you are on your own. This is what happened when I do بتاعك بقى كتير you've been making enemy تقعد عمل عداء بدل تقعد مع ناس كويس تقعد عمل اجرام لناس تبقتل شلوك تقول ده نوير يوكتلو تبقتل نوير تقول ده شلوك يوكتلو and you think you're smart than all of us لسه أسا موت ما يجي لتلدمية ولسه الناس بموت لأنه ما في مستشفى ما وقلت ما بكلمه ما حفظ قتلوا مدير الكبير قتلوا دباز كله بتاع قاندي قتلوا قاندي كله عرقوا كله ما في جرار فضل ده قوة ربنا بس يوكل شوية الفضل ده قوة ربنا بدون قوة ربنا